Le fausiaina o le control tower ma le gate house i le wafu. Ai mai se CCTV system. E matai tuina ma si itia le saonga le mu. Ma malu pui pui o ngā luenga whātino. Ma mea tō tino lo ilunga o le wafu. O nisi o vaenga te tele. Ua mai ai au fi ai le masini wha ata tele mo container x-ray scanner. Malona fale wha mautu wai. Wha pēr le fale mo le sueina o container mo umia. O le vaatoso e whaatonuina le au maia ma le toe ave ese atu o vaa i le wafu. O le poloketi mo le whaaleo le awala Central Cross Island Road i polu mai si umu e tau mai tanu ngā manono e feso soani o tupe whaamea alofa ma le whale tupe o ati nae o Asia. E tusa ma le whaasful miliona tala Amerika mo whaatinonga o le ati nae mo tau sanga e fitu lua o i le lua o fitu. E au fia ile whaalea o awala o ala vai, awala savali, ma le whale tali pasi, inisi o vaenga. O lo whanga solo le whamaya ina o le vaenga lua, e amata mai si umu e tau mai tiavi. Mo le vaenga mua e amata mai tiavi, e tau mai tanu ngā manono, pe tusa 5 kilomita. O lo whanga solo ilo ilonga o tau fonga, le nei vaenga o le ati nae. Mai fuafua e wha mai aina i le lua fitu. Neu whionga le whangafu. Ia, o lo tūlai mai whau la rea lo whionga le minstau. Tupe, tūlai mai lo whionga le mo lea manoa. Nā si vaianga le si whamama lamba le sau nonga. Sau noi? Nga tama tai minstau. Misa le tatu awala le masi umu. Nanga e counterpart cost saka kou. Tupe lea ta le sao le tatu malo pe miliona. E pe a le hawa wai tau sangta itas. Nasa ima tau le ngā luenga lea lau whionga. Malmaro, o tele fa fita uri. E ngata le umi. E ala fo ko ala kungaso ke ngi ko ka eti. Wa si ko ka nga ile yai kampania mas le fa la wala le mas ko la ngila wala le wala ngale fo ika ko ku pe ya loi. Ya ma fa la lava. Lo telai. Ma lo fa ta ya. Telai e so pe se fa ta ngan tau poetas. E wo sa ula mai, me vi fa. Ya, se sa no. On sai ma lo fionga le sui parmia se tu atu pele avano. O ngaruenga tele ia pesa taua. O le polenga la ia ua umi kere tilei. Umi tele ona toso ngaruenga ia. Lea ua taua ne le safi mo sitala. I mafuanga. A pe fo la se si tau fa popo. I ngaruenga ia le sa taua ngaruenga le i le wafu. Fatele no le wafu le mtautu. O tato alawa tem. Ia mara wala la le Cross Island Road le pe on taua. Lea mase ngā luenga on time. Lea wasa taua le whionga le mistao. Ele mfonga whanua le maketi le sa walalo le sa ofisiringia. Tasi hoi ngā luenga le hoi tilei. O le fia maua. Po le alma fuanga waleina tuai ngā luenga nei. E pela le ngā luenga leo le alawa tem. Ngā whatanua tele le alawa. O le sosoani o le tupe whamea alofa mai le tupe laulangi sinau milionga kāna Amerika. Le me whaiai. E ei la ia ingam tutu ungo o sosoani whapea. Pe al mafuanga na lea la ina siri atu. Le te uavu. Ua umi le tilei. Ia e whapopoi nisi tau. E tongi. Ia pe whale tonu e le sosoani. Tūlanga le ma fuen tūlai atu ma le whaloalo. Ia, msaro le la tal menino le malo tu atu le avano lo whionga sui parmia. Kaftai tele, atono le amanino le ile saunanga le whionga le maitai in stau tupe. O le saunanga le otilengo tulanga watina. Pe ta e whawhita uli e whatinonga. Ia le atali atu sistemi muliane la o whionga whatalai. A le olo maua umai ia finangalo whionga i sui whaipule. E ngata ile temi sa sau noa. E wha mise fu ina isi mea fau i wau mai. Nu wha mawina lau whiong. Alo whaftai, ia. O whionga fo vitalai ia le mea ki whasau. A whai au le sau noa meisaranga sui pan. Mia resi mea fau o vitua. Isi la in hansad le tusi umai a mea iau tautala tuai. O tulanga na, mat whalano. Ia. Tu ma lau o whionga le sui parmia. Nei sa uwha mawina le saunanga le whionga ile. Ile minsta. O ile sui te tae. Ile tilei. O le awala. Ai mai se fuina le au te lenga. O le tulanga
o whaongaina Seleni, Poloketi nei. Pe ona te lenga lana, ia nana o Old Crescent Island Road, maisi mea. Ia atono la tari atuai. E whamari atu pewa pe o whao le talfi na ngalo. A pe o le nganga lena. Nanga lea walau maisi ngā ruanga. Ia pe o le noro te inga lena. Ia le la tari atu luna te lenga lau whio. O na ngang whaoloro. Ia, ma ua mai sui ia, lala asau ni mai la fionga le mistao ngā luenga tere au sui pāni mia foi long time. E kari foi tau tu sol whau la vea. Whau sau noanga lau fionga tamatai mistao. Aftai lau fionga i le konfetalai. O le ati na o le atatou o atuai, o le tatou Samoa Aviation and Road Investment Project. O lo whanga solo fo inga luenga mo le Poloketi mo ati nae, sa amatalia mai lua o lua e fofuaina e whamaea le lua o lua iwa. O ngā luenga fofuaina mo malai ba lele, e au fia il whain whaavai mo le ati nae o vaenga savili. Aviation Sector Strategy Master Plan. O iloilonga feasibility study mo toe whaaleia, ma whausia ina o tali ngalu mo le malai ba lele. Iloilonga mo le whaalau tele ina o malai ba lele. Extension of airport runway, manisi o masini whaatontonu, e mo o mia mo au nanga malai ba lele. I le tuo a wala, o lo whaanga solo ngā luenga mo le tusi ina o ata, mo vaenga whaaleleia o le awala i ala whaalava, ai mai se saunga le mumo awala kolosi. Wa mata fo ngā luenga mo o mia e tāpena ai whaatanoanga, mo le tusi ina o ata design, o le awala le itu tala whaatai se sae, East Coast Road, i upolu. Mo le wha mua i awala kolosi wa a fia soo i tā whenga e peyo eva sa le lesi masalu a whata. Tato wati na e o le Multipurpose Alawa Dam Project. Lea sa whesidi ai le a fionga le whaipule. Poloketi mo le whausia le whatano vai tā ele i Alawa. O le nei ati na tele o lona tau au whai se laus fun maltasi tesi malua supa miliona tala Amerika tupe wha mea alofa mai le whale tupe o ati na e Asia e se lau tesi maltasi miliona tala Amerika pa pea le sao le malo common contribution e se furu tasi tesi mai supa miliona tala Amerika mai fofua ina le nei ati na e whaati noina i le fitu tau sanga mai ya Julai lua o lua lima, ya Januari lua o tolu lua. Le sao le malo mo le nei tau sanga e tasi lua o lua lima lua o lua ono, o lo atangia i tono tato talo le tupe. O whaati nonga le nei ati nae, o lo tau wha mai al wha mua mua i tangata whai ngā venga mo mia, ai mai se i lato o lo iai le anga waa wha pitoa, e feso soani le malo, e whaati no ina le nei ati nae tele. Ina ia ilo le lei design ma whamauti noa le saunga le mo ma le anga ngata quality o le nei ati na tele. O le vaenga fo o si o manga e ave iai le wha mafa ina ia mauti noa le iai o awala e whaititi ai le a whaina o vao matua ma le si o manga i le nei ati nae. Vaenga ma oti o si o manga o le Pokalamen Pasifika mo tapenanga tali ati swing o le tau. O fianga le fongsta lai. Ia, se mea fi whaasa. lo ia le whau la vea le fionga te tau le tuangai, ma lia lau fionga. Le Poloketi nei e rea mawatu se lau miliona. O leo te whalonga atu saunanga ale te maitai minista o te weo se vaita ele. E leo se vaita ele. Pea al tato vai tele voleu le dam mo le vai da mafale le tise ia mal ta finga foi le o le vai ia wone a lolo vai ai ia pia il fatto si unga e se foi i vai ala ma tau tu pe al sal na se to sekena ele se vai ta ele ia malia lo fionga le tai le tuangai ia o lai saulo no finangalo a wa vavela na lana sauno mai i le vaenga lea ia sauno mai lo fionga min staff Faftai lo fionga le konfetalai ia faftai lo fionga tai o le tuangai ia na le ABS o le a vai tele lo o le vai tele ia lawa
Vaenga maoti o sio manga environment sector. O po kalame Pasifika mo ta penanga tali atu I suinga o le tau. O le nei po kalame e fou. Ma o le tasi le nei o polo keti mo mua. Sa pasi a ina el komiti o ati na el kapeneta. CDC le amatanga o pitopa lua olua lima. Ile paya inga le nei. Le nei ati na e tourist full lim miliona tala Amerika. Mai fofua ina e amata ya Februari lua olua onu. Pe ama e a feutanga ina male faltupe lanang. O le a fatupe ina le nei ati na e. O nisi o vaenga te tero le nei ati na e. E au fi ai vaenga nei e fatino ina I totono le ono tau sanga lua olua ono lua oto tasi. E fuafua mo le nei poloketi. O le wha malo sia au wala e mataitu ina ai malongo ina le mamalo le atunu. Ini wha lawe lawe tutupu wha fuase. O le a whatu ina ai sailini wha ilo ilo mo savai, manono ma apolima. Ma wha aso polia upolu. O le a whausia ai le whale fau o le ofisa le wa ai tau, Meteorology Office. Ma whale e mataitu ina ai mafuie, Seismic Operations Center, e sitia I whalau niu. Ona o le tūlanga ma ale ale le tūlanga, o le o tua I nei le ofisa I munu. Ma masini ma awa onga, mo le au whai ngā luenga I whafo ina le nei au nanga mo umia tele. Whapea I foi na whausia nisi whale fui mu wha popo se lua, mo sa vai le tu sa lenga I sangone, mai tu o tane I whangamalo. I ngā luenga mo umia mo le mta ngā luenga whilawa inga mātina I tele, o le a ngā I le fofua ina, ma le taatianga o whanua mau au nanga, mo le taulanga I Salolonga Town Planning. E toi ilo le toi whaalea le maketi I Salolonga, I se vaenga e tu whatasia I au nanga le malo mo savai. Ina ia whaalea au nanga, ma maua uma I savai au nanga mo umia o lo maua I polu. E fofua ina iati na e no fuanga I Salolonga mo mataanga mo turisi, ma no fuanga I whatastasia I ma malo lo ai a inga, ai mai se o whanau e peyo na iai upolu nei, I le Friendship Park, ma le Malai Fatu Park. Poloketi mo le taliati a fianga o tūlata I le Sami. Le nei poloketi e lua iai ati na e fou, sa pasi e ina le komiti o kapeneta mo ati na e CDC le amatanga, o ke topa lua olua lima. E lua tesi ma le 12 miliona tala Amerika, le tau au whai le nei poloketi. E soani mai ai le Global Environmental Facility, e tawa la mai le UNDP. Le sini au tua le nei poloketi, ina ia una ia a wala wha le natura. E whaatino ina le tali atuai a fianga le sio manga, e au fiai le ilo ilonga le tau. Ma tu whaatasia o wha maumaunga vaenga le sio manga, e iai wha asao ma vau matua. Ma tāpena ina ni whainga wha avai tala whiangai mo nei fuafuanga. Whapea fo I le toi ilo ina o le tala whiangai o whainga wha avai tu whaatasia mo sio manga, Coastal Resilience Samoa Project. Vaenga maoti o malo sianga, energy sector. O nisi of sosoan fausa wha mautu ina mai mo Samoa, ai mai se mo le malo sianga o LTC EPC. O loketi mo le whaalea mo li awala tala whaatai o pia, e sosoani mai ele malo Australia le vaenga tupe, e tolu se lau limas fulwafe tala Australia. E a mata whaatino ina le nei ati na ai lua olua lima lua olua ono, e whaalelea lea vaenga o le taulanga. Ma whaititia le whaonga ina o eletise, whaonga ina le suau. Ai una ia le whaonga ina o malo sianga whafowina. O sosoani whaavave na maua mai le malo New Zealand, mo le whaalea o afia le EPC mo ta elefanga, ma fianga, e lima se la wafe tala New Zealand, mo le whatawina o vaenga mo umia o nei afi, New Zealand Support Essential Maintenance mo ta elefanga and fianga power plant. E whapea fo il sosoan tupe le ampasa le malo saina e fitus fuluafe tala Samoa, mo nisi e fuafuanga le malo I le taimi o le whaalawelave o le whasosoaina o le eletise. O le poloketi fau mo malo sianga whafowina, e whatupe ina mai sosoani whaamea alofa le malo Australia, e tusa maletasi, tesi maletasi miliona tala Australia, mo le lua olua lima I le lua olua fitu. E whaatino ina inisi o sosoani mo I tu malo, ma la fanga e au fiai apo lima atoa,
manisi o nuu e iloina i le IPC e ave iai le whaamuamua o le fesoasoani Australia Off-Grid Renewable Energy Solution o Samoan Community. Paenga maoti o tupe, finance sector. O le atina e mo le whaaleo au nanga tau tupe ma atina e. O lau fesoasoani mai e le whal tupe la langi ilona tau wau whai e luas fultasi miliona tala Amerika e whaatinoina mo 5 tau sanga lua o lua wha, lua o lua iwa. O vaenga telo nei ati nae o le whaalea leo sistema mo le whaangai o ina o tupe titongi National Payment System ma o onga mo mia o le whatupeina o le National ID System ma le Civil Registration System. O ngā solonga o ngā luenga le taimi nei o loo i le iloilonga o tau whafonga se kampani mo mia e to iloiloina ata ma vaenga mo mia e whatu inai le National ID System. Wati ina e mo le whaaleo sistema mo tupe malo ma tupe maua o se tasi ne o ati ina e ufufua ina e pasi e ina masainia i le lua o lua 5 lua o lua ono lo whanga solo ta penanga le taimi nei ma le tupe o ati ina e Asia mtanga luenga tupe ma mtanga luenga tupe maua ma tiute e tusa ma 10 miliona tala Amerika. O le sini au tuol nei ati ina e o toe whaalea leo sistema o loo whanga yo iai tupe le malo. O le nei sistema le Finance One System o atoa luas fultau sanga mai mo mia le toe iloina ma whaale leia ona o swinga o teknolosi nei ona po ma ia ngafa tau li maina le whaawa wina i swinga wa iai nei. E whape fo le toe iloina ma whaale leia sistema mo le vaenga o tupe maua. Pei ona iai fuafuanga e tu SSA nai le mtanga alwenga o tupe maua ma mtanga alwenga o tiute. E fesoasoani se tia le au nanga ma whaamautali whaamaumaunga tupe maua ai maise le whaafai mo le malo le atunuu le whaonga ina o le au nanga. Laua fionga i le fonga petalai. E whailo atu fo inisi o tāpenanga ta iala mo le lumana i manuia o Samoa mo le lua o lua fitu i le lua o lua tasi. Ua a mata o na whaatal noa ina ma pāanga mo ati nae mo fesoasoani e au fiai le fale mai sa lolonga. O le pokalame mo le maenga ma oti o malo sianga. E faale le iai le afitele i fianga ma au nanga mo mia. O le polokalame fa awau mo vai singano catchment area o ati na e mo fe malanga inga ma awala kolosi au fiai sa pali Ford vai a ata manisi o awala o lo iloina. Ma le faale le o fe malanga inga i le vao moto o polu manono apolima masavai. Wai e fo so soane el malo saina i le toe iloina o fale te tele el malo. Structure assessment of government buildings. Sa fausia ina lato so soani matape na ina ai tal sanga matau e mo mia mo toe fale leia o nei aseta e au fiai fale mai tele me to tua. Ma le ofisa mtanga alwenga soifua malo loina, Ministry of Health Headquarters. Fale whaamasino, ma le mtanga alwenga o whaamasinonga, ma le whaafoina o tūlanga tau whaamasinonga. Maota o tofilau eti alesana, le ofisa o le fono, maota o le malo. Maota o le malo tu yatua tu puata masesefi. Maota o le toa, mtanga alwenga o tinam tamaitai, ati na e nuu mafio anga. O le ata apena fo i mamaua le au te lenga ma u linga o nei ati na e fufua ina. Pe a o le tausanga whale tupe lua o lua ono lua o lua fitu. Lea e ta apena i le ta ia la fo mo le lumana i manuia o Samoa. Tala ngai nisi o sui malu whaititi o tupe whaanganga mo le mtanga luenga wa onga manga nuu. Lawa fionga i le fonga pitalai. E tu inatus whaamatalanga e tusa mo le whaititi o le tala whaatau o tuol tupe. Mtanga alwenga wa onga manga nuulo na telenga. O le whaititinga e mafua o na ufama e ina sosoane al malo Australia ma New Zealand. Ile tausanga whaltupe utuana. O le whaititinga e le o afia i tupe whaanganga masani. O le whaatinoina o ngā alwenga mtanga alwenga. Whapea vaenga o lo ave iai whaamua i tūlanga taua o onga. O awa onga o le whaamua whaawau lava lea al tātou malo. Ia mauti noa le whaawau le sitia i tūlanga wa o onga. Ma ia whaamausali le tūlanga alualu i luma
e ala i le talo le tupe le malo fa pe fo ia so soani mai ata to pa anga i le anga i luma o lo fa wa pe fe na inga ma ata to pa anga mo ati nai mo le fatu pe ina isi po kalame mo a onga pe a mai a ona fa tala no ina ma fa ma ni alo i al fo fuanga ma mau ale vaenga ma oti o a onga new education sector plan ele kapeneta lawa fionga ile fonga fetalai o le fama tala ina usfulua masina tala fatau au tupe pe on tala no ina fatu selevanu masina le lo toe mo le fatinonga e pe ona silingia le fionga le sa fapito e o yo tala fatau au tu le tupe lu o lima lu o no le fatau fatati mai palemene malu ile masina le ne oktopa lu o lima e au pe ona ofia ile sfulua masina atoa pole tau sanga atoa e amata mai ai ulai lu lima anga ia yuni lu ono e tu sai mal tau sanga fale tupe o lo ai ai lalo tu la fono o le pule ina o tupe lu o tasi talu ai ona tu langa na ai e pe ona sila fia le na fa nga ai na le vai nga i valima tu la fono fa vai ma le vai nga tolu lu tu la fono o pule nga tupe lu o tasi e amata mai ai ulai lu lima se ia fa uma ya se tema lu lima na fa wa mai ai el vaenga tasi o lima tu la fono fa vai ma le vaenga tolu sfulo tu la fono o le pulenga tu pelu o tas i lalo el polo a inga e fa ma ni ai le fa matu ina mai fa fo tu petoni mo fa la velave tu po fa fo se e pe yo na ai le taimine se ia mai i le aso lu sfuluiva o petopa lu lima le tali ai le pasiaina o le tala fatau au tu o le tupe e pe ona ai le tatou fasoa tupe whaanganga mo whala lave tupe whafua se ila wa fionga le fonga petalai e fia whailo fo i tapenanga le malolo iai e tali atu wain whala lave tupe whafua se e pe ona fea fo i anisi o saunoanga o sui malu mo sila fia ia o lo tulai mai le fala le faula ve le sui o lo tufanga tulai mai lo fionga ile sa va pito o fionga ta o fia fa mal malam ia sa o mo ta ile tulanga leu sa no mai el te mai te min sta tupe ia sa o fisiringia ole e fa ftai ole manino le folsanga o le tausanga e fa tupe le wo fola mai lona tulanga masani mas ile masino yulai se ia ulia ile masino yuni ile tausanga iluma mai a ole autu ole fafsilina tuina tu le fionga il minister e tulanga ese tato tula talo tupelni ona ole wata tiel talo tupel tausanga ato a ua fa solo le fa ngaina ele o se tu la fono na pasia ya tu pe o fa ngaina pasia ele mautofon a o tu pe o fa nganga e ala ile tu la fono pe lo so lima psene le se la uma le lima fa vai ya mai si vai no tu la fono tu pe ole autu la u fesili awa ole memonia ole walu fa solo fa ngai no talo tupi pele o yai se vaenga o le fol sanga o le talo le tupele nei e ono ta umai ai pe fia le tupele o uma ona fa nga mai manino ai fo pe fia le tupe mo le valu masina le tutoe le e taru sanga mai ai ia pasia ele el tato Palemene pe na le vala le na ona le tulanga ese o le fata tianga o le talo le tupe e fatu tusa il tulanga masani o masina e au mai ai le talo le tupe tonu o le Palemene na pawal na le vala safia malamal mai for clarity le walu le si vaenga ile los fulli masene
le o faasolo le sivaenga se lau malima fia la tupelna ai fia le tupele la tatou io e nei ai il valu masina le toi ma lo falor ia malo faftai lo fionga ile sui malu le tufanga po mo me lo fionga minister va ngale nga email fisi ia tu la tu lo fionga minister aftai lo fionga ile on pitalai sai po ile saunoanga le fionga sa papito lo ma wole ya tu le tu langa lo fafsi le po ile fionga sa papito le tu langa lava le paketi sulu masina po ia tonu lo sulim pasene mo le sila fia o le tato state of emergency budget le fa alu taimile nei atono e maea ona tu fatasi le ai tono tato tala fata wa tu pelea i tono e mawais fulu masina pe yo le ai atono le anga ilo fafsili pe fia tonu se paketi e patino lava le balu masina le ai fo ye e fatala no ina le mauta per sa ole o fafsili la fionga ile sa papito tu la melo fionga sa papito la fionga le su yo lo fa paftai mo le no la fionga io le na ole la telefo yo le fsili ona tulanga esele fatati angol talol tupelne ya mal talol tupe foi le paenga na mavai atu fulfitu ona o afianga foi le o fesuia ingor malo mataimin faia tato fenga palota e pe le nganga foi le afa pe o tulanga ese ele taimile pe le tawona ye tono talol tupe se fa mala manga mo le Palemene i tupe wa uma na fanga solo tawan fa pe mai o le 2.5% e fia o le selau ma le lima o le fa vai e fia na ilo ila ele Palemene baenga o fua e ala tu la fon ele fa yes finangalo el Palemene ni na fa el tu la fon al mela le fesiri mai ai mol Palemene o le si valu masina wale fta tato Palemene ale ato toanga ia o le o tatia mai ile tasi tesima de 2 milion tala o le fafsidi o le tapenanga mai o le talo tupe ina ia manino ai il tatianga o tupe o lo ia il temil nei mal falo la ia ma lo faftai pe foringa mai o le ma watu ona e tolu vaenga foile o ia e tolu vaenga ie e li fa fina lole su yo lo tufanga o le faunga ina o le 2.5% o le sitala o le tupe e fua ia le tupe faunga pe ama le tolu masina fa taula male si vaenga le malu si anga le fa vai lona vaenga se lau male lima ia male lona tolu le ta vai mai ia o pe fia se leni o mai ai le valu masina le por sa o le fina ngalo lo fionga sa fa pito ia tu lai melo fionga minsta o tupe Raftaila o fionga le fonga fetalai o le o ma o manino atu o le update le sa mai ele mtanga luenga o tupe o le sa ofisiling ia tu langa lava le o le tasi o lima po tato state of emergency budget wa o nei lea e cut off ai le tato SOE ua tu lai mai ile alfa inga lima sfulu ono tesi ma le 2 miliona tala ia atono le i o tele o maua ia ni maenga o le tūlanga lava le o le kako 25% budget ia ai atono e tā ua le pafisili mai ia manatu fo i o le apa mawina fo i fasili wai tā ua awa atono le fo i ua le ngata le lua olua tasi na tūlai mai ai fo i le tuaina o i tono le malo ia o le fo i tūlai mai ia fesuia inga nei ia e tā ua mo le anga i luma ia lawa fionga i le fonga fetalai o tupe whaanganga mo whaalawelawe tupa ko se e pei ona saunoa ai fo i mawhaafsilingia nisi o le maota e fia whaailoa fo i tapenanga le malolo iai e tali atu ai ni whaalawelawe tupa ko se e pei ona fea fo i nisi o saunoanga mo le sila fia o lo iai lawa tupe whaanganga whaapitoa a wā whaalawelawe tupa ko se mua o tupe faalu le fufuaina unforeseen expenditures vote o lo le tala fatau au tu le tupe e tu salea ma le 12% o pokalame o tupe alu
luas fulfitu tesi maleono miliona tala mo le tausanga faatupe lua olua lima lua olua ono e faanganga mo fofuanga ma faalavelave tupe faafuasei lona lua o loo iai foi tupe faanganga faapitoa o loo i le tala faatau tupe mo faalavelave tupe faafuasei ni au provision i lalo mtaagaluega e muamua tali atu i nei faalavelave tupe faafuasei e au fia ai mataagaluega le soifua malōlōina leo ma falepuipui sio manga puna oa faanatura faatoʻaga ma faiga faiva le matagaluega o tiute fuimu ma faalavelave faafuasei faapea le matagaluega o tupe o loo iai foi tupe faagaga mai le faletupe o le lalolagi World Bank Catastrophe Drawn Down Option CAT-DDO ma le faletupe o atinaʻe o Asia ADB mo faalavelave tupu faafuasei le atunuu e fatoa faamatuu mai vaenga tupe ia i le taimi e faia ai se poloaʻiga faapitoa mo faalavelave faafuasei o le state of emergency o loo iai foʻi aiaiga faapitoa i nisi o poloketi e mafai ai ona fitunaʻi vaenga tupe auā le tali atu i faalavelave tutupu faafuasei laua fioga i le fofoga fetalai o loo auai foʻi Samoa le polokalame insua le pasifika mo faalavelave tauafā ma matagi malolosi mafui e tsunami ma lologa o loo atagia i lenei talo le tupe se vaega tupe tusa ma le fitiselau iva sefuluafe tālā sa maua mai le Big Creek o le Pacific Catastrophe Risk Insurance Company ina ua afea Samoa i nigalu e iluga atu o le tasi le mita talu le mafui e ilusia e ui ele ia afia tātou sa maua mai lava lea faamaniaga mo galuega fai e iai foi le tupe faapitoa mo vaega ua faaleagaina National Loss and Damage Fund i lalo fesoasoani a le malo niusila o loo insiua uma foʻi aseta le malo e pei ona iai tupe faagaga i le tala faatau autū o le tupe o ia vaega uma ua tapena auā faalavelave tutupu faafuasei ina ia le tele se afianga o tala o tupe o le malo. Tūlanga lo iai whaangasolonga o whamatalanga o tupe le malo po public accounts. Lau fionga i le fonga fetalai, ia o pea on tuina atu le tūlanga. O lo tati ai le whaangasolonga o tātou whamatalanga o tupe le malo. I tau sanga whale tupe lua olua tasi, lua olua lua, lua olua lua, lua olua tolu, lua wha, ma le lua olua wha, lua olua lima. O whamatalanga o tupe le malo, mo le tau sanga whale tupe lua olua tasi, lua olua lua. O lo i le komiti tupe le Palemene, ma ua lata o na wha maea ka lata o wilo ilunga. Mo le tau sanga whale tupe lua olua lua, lua olua tolu, ua maea o na tau a ao ina le ofisa o le fono, mo le whaatala noa ina le Palemene malu. O le tau sanga whale tupe lua olua tolu, lua olua wha, o lo iai le wha moe moe, e wha maea nei le wha iunga o ke topa lua olua lima ngā luenga a le ofisa suetu sili, matuuina mai lo foi i le ofisa le fono mo le whaatala noa ina le Palemene malu. Whamatalanga o tupe le malo mo le tausanga wha tupe lua olua wha, lua olua lima na se ima vai atu nei. O lo tu whaatasia mo le tuuina atu le ofisa tusi mo ana ilo ilonga maasani. I le asa tolu sfutasi oktopa lua olua lima e pei o na whaatula fonoina. Lawa fionga i le fonga petalai male mamalu o suisponi. Fianga ele Marialo fingaro lo fianga le tumata insao tu lai mai tai tai ko ngai. Famalo sanoanga. Ole tulanga lea falongo tu ai. El telo teimi va ve umanga luenga al tanga luenga sutusi. Ole tuai lea a fua ele tuai on au mailam ta upul Palemene on va veile on tang fiel committee tupe o meia sa matu mo fo el matu teimi au ye ton le committee tupe o le pawale tu lalo ele minsta o le vave on a umalo le suenga tusi
vavelona o mai ton ona mo mia fo e auto le malo ia tulanga o lo iai le il fatinonga ngalwenga wa atwai mai whainga taia te auto ona tō maua le se whale tonu o iai e atwai fo i ma le li poti mai al komito tupe e le lei ona vave mai ona vave loai fo le maotan nei le tuainga whautuanga mal sosani a vatu i le malo ina ia tuiti tiain whale tonu e tula i mai whatinonga o le tala tupe. Ia, malo sa no ro fionga te tai o le tuangai, ia, salo le vaenga na, ia, pe au te lo le ufa so tu sal for sanga minsta, ia o ia li poti world committee, we fo li poti tu ina mai official fono sa uni tu lunga laula wa fono, ia, manisi fa mo nga fia fa mai, ia ai pe ai ono to alia le taimi le ua fesu ia fainga malo, ia fa malo fa tu le melo fionga minsta. Pataila o fionga le Fonotaga ma ua whamauina fo'i ia le whautuanga o tuina mai ia el taitai o le tuangai. E manatu o tele i nofo i lalola o fionga le Fonotaga ia e mamoli ale anganga le pāwhitai le paia o le mātaumtanga le wenga o tupe. Tono le alava ua fonga manino le paia o le tātou Palemene i vaenga o mai tūlanga tātou talo tupe, malona tāpenanga. Mo le sila fia ina wo o mai whainga mālo i tutono. Au fionga se avanoa, pēr tu samlo. Ngalo fionga Fonotaga. Ia o lo tūla i mai le whawila vea masalo si umu le tau mauatu. Ia sei tūla i mai sua si umu. La se me fia no se me fia sao pe fia mamlama lo finga. Se vaenga fia mamlama sa ngala fionga. Ia, sao no. Whataila o fionga le Fonotaga mo se avanoa. A se sirion whaftai le fionga le minsta o tupe. E sangoanga matango fie ua whafonga foi le Palemene. I le foi tūla o le fiafi. Taluai ona sa ta ua sa matau tālu sanga. Ia se ofisa o leo mo le i tūmalo si umu. Whapia foi ona la vea sa matau tālu sanga. Le si tia leo o titongi al mtanga luenga o leo. Ato aila ma le whalawiloa o lo whanga solo i le teimine. Moli langa nga whaftai le mtanga luenga le whalawiloa. A le tā ua vaenga ia o le iai o ofisa leo i tono o i tūmalo taitasi. O ngā akang ia mai ai o lo whamalusia le tūlafono. Ma sila fia foi le malu o le atunu. Ia tūlanga e pe ona iai pe pawale si vaenga la ufionga le Fonotaga. Al sangoanga ia le fionga le minsta. Ia lango fo nei tūmalo ma le whalalo. Ia, no fionga le Fonotaga. Ia, si tua le avanoa i le. Tai le o mau atua pai u sangoanga le fionga le minsta tupe. E se mta pu sa afere la unga fo nei tūmalo. Ona le matawina ia tūlanga fo io. Pe o le whataru no ina mo le special economic zone. Le zata ua lau launga. E peila o le o nga tusa i le nei vaitau. Ma le toe whataru no ina o tatu tūla whono le o le citizenship by investment. Me la lea sa wha leo ise pōlenga. Le tūlanga lea. Ise isi le sila i le lama pui o le tunu. Mai tūlanga o lo whaipisinisi mai whafo. E wha o ngā ina ia tūlanga investment whapea. E ni tūlanga e ala mai aia mo tupe whaasori tūla whono na maua. E ma fuafoi o na a whea lea tūlanga i se tautalanga. O na lea sa o wa ai lata mai nei se ripoti. Se tasio newspaper. Se whatanoanga na whai e pia nei. Na mai ai se whautuanga ma se tualalo Australia. Le pōlenga lea al malo Australia. Se isi sila le lei le tūlanga lea. O mea ia o special economic zone. E o mai e tangata mai whafo tele tupe. Whawhai ngā renga le tupe i tono mo meo no whanga whapea. E a le tele fo nā tangata pe o la tupu tele o isi atunu. E o mai e lam tangata ia mai mo meo tupe ma anda maua i mo meo soli ngā tūla whono. Ho ia o whala au whasaina.
ia ma te lo isi mo I tu ai ngā sori ngā tu la fono wha wao malo le sau tonu mai e ta o money laundering ia e a fia whatase I ma mea I o stock exchange e wha o ngā e ala mai e tu pe wha pea e pe ia wha o ngā ia mo meo stock exchange ma tu langa wha pea e a wala mai tu pe mo e tu langa ma sori ngā tu la fono tau tu pe ele lea e mai wha wala I an wha mai lea na pe le fōringa man tu pe mama au tu pe mo mai I mo meo sori ngā tu la fono e isi atu no le polenga na wa fionga le insta man fo vitalai ona e a fia tato ia te tonna si le fia ona tu lolo le ngo tato o Samoa lunga blacklist e pe ona ta o so le fo I lisi e a ona le to mo le tato so swan mai te lo isi atu no tele e a ma me so swani mfa manu yanga e mo ia tunu pe e o tato tunu atunu ta watia e a pe o polenga le ala lo fionga le minsta ina ia lava puipuia tato tunu ma ia to inga atina fa pe po ia fufuanga fa pe tai malo faftai sau no ia lo fionga le mai tai minsta langa sa ta u sui fono wa sau no ne ia va enga le la nga fala witel sau no ia lau fionga le fonga fetalai au te le itali atu I le tūlanga lo sau noai fo I ia le whaipule mai anoa maa se o tali atu wa I le whaipule mai si umu pe ia le mamao ia le ofisa o leo I pautasi mai a si umu ia pe ia ona mai tau wina le tele ko I sau noanga fetalai I le tato matanga luenga wao male mitanga luenga o soifua malolo ina mana na o uma tato ia 5 sutasi tu malo 5 sutasi ia falema 5 sutasi ia onga au le mai tau watu o tapuni sfale a onga le ain fa ia onga e foi mai tau watu ia o tapuni sfale ma ona isia ele o mafai o nanga fatabli maina le lava o foma ia atonu e fa pena fo I tato matanga luenga o leo e mo I lava lo to tele tato leo tai milene ia ai pe o le vaenga le na e sau pe ona fa ai lo tono tato maota al Palemene ia mautino e tato te nau uma ina ia fatino au nanga nei a wasaunga le mu ia e ese foi le vaenga le malo I lon tulanga I le au te lenga pa malulua tu ai le whaipule mai si ia taatia mai lo whanonga o au leo te nofo baba ai o le minister o le mtanga luenga o leo se yo mai le fionga le li Palemene ia ona whao o ai leo o lautau sanga fo I mai ia se whamatalanga I tūlanga o lo o pole ai ia le sui whaipule mai ano ama I le tato pili leo le citizen by investment ia atono le tato vaenga lea o lo tatia le tato MCO tanga luenga le minister ia o te iloa inga o le apaya inga taluai sai lunga fo le kapeneta le nei pepa o naisea ua fitu e le valu tau sanga talu ona pasia le nei pili lunga le Palemene I le family ona ai le ai ma se investor o lo invest ai ia atono tiu te ai ma mtafa yo yel malo e ilo ta yala mfai vai po le ale mafuanga ia tatia mai lo fatutuanga lo fionga al fai pule ia o le fo wa se mai el fai nga malo fo ia o lo o sisila I lava ma ta ua foi tu langa ia o lo e popole ai ia o lo yen tato Central Bank of Samoa o lato watu te mamtafa yo ia e fai lato due diligence check ia ele yo o maingi investor mai fafo e pe yo le baenga le na nga I le mta upu ai le yo no foi lalo e pa le ina le nga faftai ila umtanga le nga tupe po le mato a inga sa tupe po le baenga finance sector ia o le ua so mai ma join mai ma le MPE ia manisi fo yo SOE
ia atonu to atele ai lava ia sui fa vai o nei ainga ai mo silfia al tato a Palemene e o mai le fainga malo ia o tau fa vasenga fo tato eso wi budget ia ta pena tala le tupe ia o mai fo i male fainga malo malana anava tau ia manatu ele faingo fie nga luenga sa fe ngai mal matanga luenga tupe e tau mafai fe tu nai vaenga istama laitit leo mafai ai ona fono tato Palemene ona nau ta inga ia awane umi ona tuu le tato talo le tupe ina ia mafai fo ona fa ngai yo le tato fainga malo ia e mamoli le nga al faftai le pa ia lo tu malo ila o tau tapua inga talo le luai nei o pa inga o le wo tu lai mai faftai la o tau fatu tuanga mala o tau fa moenga sasi ia yo tau au ia matou to e filfilina mai foi mulpola ia e fai maleo tato tu malo ia ele fai va se asama se mau la o fionga ile fonga fetalai pa malulu atu tato Palemene ole afo ise upu ala vale ona ole nau e pa mala malama mata upu a na fesilingi ai ia manatu mato te matua atu na ale nau ta inga ale minister tupe polo utulanga po ipa pule ole tu malo palautas ia tato wo mai fatasi e fau tato fainga malo ina ia mafai ona ausia tato vainga taula ia se tia te mawainga mamaua se Samoa fi le mu male saunga le mu manute le ina le ia soifua ai manuia ua talinga e fia longo le maunga na isala fai o e si foi le vatele ma ua taulo na papa tu loto fa maloa tu lau fionga le anoa ma le atoa ta penanga a se tali maala malama mai fo inisio saunoanga la nga le mota a fanga solo le tatu talo le tupi o le te talo lava no foa ia toa pea lo finangalo i to finga mavala wina faftai mo le ta penanga ia o lea ua tatou se mai ia i le fai unga o le kapeneta ma o le minsta mo le muli foi lea le afionga le sui Palemene ia o le asauni tari foi tau nisi mea nisi vaenga na sau no ia sui mamalu o le Palemene fatatau le talo le tupe lua o lima lua o luono sau no ia la afionga le sui Palemene manuia la saunga la tulenga nga faftai lo fionga ile foftalai sai nga luenga ile ne yaso na to lewa tatu tonu mai le tau fiafio tute fa Palemene le ne yusunga fono le Oi ai se me tala le nei tu malo ma le sunga fa. Tu le ngang fa ftai. Oi el Palemene. Yo ngai sui fai pule. Ai mai se la fiong el fong ftai. Ma le official fono. Ta po inga mau fa lulungu tanga le. Ma lo nga lulue. Ile nei lo va yaso. Le sile sao le nei sunga fondo o le tu malo fa le lili papa il tapo inga ma wala o fionga le Palemene a me se o fionga i minsta lango o fionga vui ma o fionga te tuave pa ia o le tanga luenga le fionga le Palemene le tatou sekta o ngā luenga te te tapo i mai manuia au so tatou sao mo Samoa nei talo le tupe nei manuia
o lea ua la se tu te faitoa tau mai le lei foi le matautu o wao lea ua e papa ao le paie o le fono ao faitula fono Samoa le nei tai ao na liunga lua i le anga le lei o le atua o lea foi ua motu i le tai le tātou whamua e pei o le tai ao na sola whapolo ma le whasangi ma o tātou mua i tā pā i tulia le te tā wālo tātou sao i amanuao ala le taulanga si tia ma le viinga i le atua sula ilo na lofa ma lona whamaoni i le wholaunga Samoa e le ngata i le nei tausanga ai ana whainga malo le nei wa se fulu walu pai ainga tau tai lava e le nei Palemene o tātou tofi o Samoa le atu no pele i lona awa lofa sa ia a pele pele inai le nei Palemene i futia walu ai a le pai ainga lona sfuma fitu i lui tau a o lo tātou whatua tua tātou pene iai le mātai saula valeo le tua malona mana la vea i wha mawhana whana sa i e ta pena ai le wha moe moe o Samoa mai ai lana whainga whilwhilinga e o mai le nei amatang fau tātou wholau mai ai lona while mu a wao lo ta ui ai e si o tātou watu nuu le tō whawha le tua i o ngā nawhatausi o na langi tāpua e a le langi te talo i le atua o lo whawai ai Samoa ne ia tāpua o ao ina le whamoe moe o lau o whionga ma le Palemene o Samoa se manuia ma se atunu saloto lau o whionga le whonga te lai manatu ai le whamoe moe le nei tai au na lingua lua le tala no ina o le tala o le tupe a mata o le nei pai a inga ma e ule anga le lei o le atua ai sea a wao lea wa tātou se i pe au mata la loa o le nā alofa ma lana taita inga mana e o ne tātou moli mawina i le nei vai aso le laulili wina o le tofa ma le uta le Palemene o le amatanga o le paia inga sfumalwala le itioa le salamo na ia whapea ne louanga ngai ia e whamanu watu i le li o mea mo foi te tonu i atea ia whamanu i lona suafu paia louanga ngai ia e whamanu watu i le li awa foi ne ngalo se mea tasi o ana mea alofa vi atu ia utou i le li awa e le leio ia awa e whaavavau lava lona alofa o whionga le whongtalai mai whaatulou le paia o le mota le Palemene ma le malai te whau le malai tau ave le atunu awa o te whau o le malai o le whau tungatangi Samoa o le malai e whiri tanganga ai le tofa whaasua ai le whautanga ma le moe sa ili a wau pu whai o malo ma le manuia o sio tātou atunu pele whai wālofia ao nao sui ma malu i tu malo o lupe anu whaia mai le fuifui o wā le Palemene mo le manuia o Samoa mo on tangata lau whionga le whangtalai mātou te whata alofa i le alofa le mauta le Palemene le nei tuasu whio lau whionga le whangtalai le mauta o le tai o le Palemene ma malu o Samoa sulau sunga le tai o le tuangai whio lau whionga le sau whapito ai a sui ma malu le Palemene whio lau whionga le whailau tusi o le whono molo wā lo tautua ina le Palemene mātou whata alo whatu
ai ale tua le pulenga fatonu le suta poi mai inu ese o lau sunga le li Palemea e tai o le malo lau fionga le launi le mali toa o la tai vao le watea o la tai vao Smith sula sunga mil polo le sui Palemea a fio min stal ka peneta a fio min stal ngol lango e ale la lango te talo a fionga I fau lungo mtanga luenga umal malo lo tau tuaina o tātou atunu whaatalofa I tāpua inga mau lau fionga I leo mamalu le malo mara masiofu lau fionga tui maleli whano o wale toa soa lau vile rua a fio sui o le fono sui tofia mau tō masiofu fio lau fionga le whamasino sili ma lei tutino whamasinonga I li I mata mai tai whamasino a le mitanga e wenga o lo tautuaina le ai tu fale o tatou malo a wā le tawhatolu whawhitawa ngai te whapai atu le whawhonga tāpua I mai si tatou atunu o wā le whio tama ma inga ma nātu tama a inga o tupu a inga o ainga o papa ainga na te whaiwha a tula tausi tupu ia tu mua ma pule I tu au ma la taua ainga ritai ma le vao Fonotaga ai ma tua le tu le tala le leia le tua ma lona finangalo sua tai o e kale sia ma lau whainga wenga te tofi le tua lo fitai tunga o la tu whaiva whao si taulanga mo le tua ma lona finangalo o te whātulu at foi pai o le whainga malo tuila manua fio lau fionga le Convensili Lieutenant Kovana le fionga le Presidente o Senate a mai se fonftalai ma sui ma malu a mauta e lua le fio lau fionga le whamasino sili ma le malu le whamasinonga ia lawa lea wā sua ma le vai whanua fo mai tulangi I tu au ma lea la taua sa ole e ale nau niu ne sa lua ia le motu sa wale fio lau na mtas a fio fatui lenga tuto upu ia me da te oima no tele ia sau ngatana ia o Samoa e afu mai malai tele se ia pa ia filima pulutu tawilo ai manua malo walo ia ai malo le tua mo Samoa tau fio kat fonftalai o leo tātou mo le mauina le tāpenanga whionga le li Palemea ma le tātou whainga malo ta wala atu le whionga I le minista o tupe ma tātou ngā luenga whatino mo le nei tau sanga wha le tupe lua olua lima lua olua ono I le amatanga o le paeina lona sifulu walu le nei o leo ma e saunoa Fionga le minsta o tupe tuso le wha moe le lei a wā le nei whainga malo mo le tau sanga wha le tupe le nei a le wā ima mau le lima tau sanga e tau ia ino wha tepa le nei Palemene I le ano liu ma le ano fale o le wha moe o le whainga malo a le wha tua I le tua Samoa o tas I lalo le taitainga lana fionga le laule le mari toa le li Palemea o le teitai o le malo o te tautala ai ma le whae tete I le awa tele te tau ai so whatau waa whaleo ai le to wha lana fionga le teitai o le malo ma le whainga malo mo le urua I tala o le tupe o fionga le fonftalai I tāpenanga le whainga malo e la mua I le finangalo le fionga le Palemea o Samoa o le nuu o le ainga e feso tai o na ngafa e fese tai o na ainga e ainga o na whale upolu a e suri tau tua I le atua fofoa le atua o Abraham o le atua o Isaako ma le atua o Jakopo e ala I le soifua tau tua I so se tiute ma so se valawina Papenane nau ta inga lau whionga le fonftalai le nei whainga malo
Ai se ai tāua o tātou ainga. Lau whionga whongtalai o te whia tautala. E tāua al whainga malole nei, e tūlanga tātou ainga. I tā penanga maleangai mai, sa ilo tutoa, e le whionga le li Palemene, masui mamalu al whainga malo. Whawhi tāuri, sa tutupu o lo tutupu. Ma ele tali tonunga, ta pena ai, se whawai le lei mo le angai le numana. So se whainga malo lava, e ta pena mo se atina e manuia o se atinu. Lua vaenga e atia e. E atina ina o tangata, ma le atina ina o lana infrastructure. E le i whae ngofie ta penanga, mo le atina ina tātou tangata. Aisea, onga whawhita uli, i le soifua malolo ina, ma le soifua o ina. E maise ai, e tūlanga o ta oto ai, i le teimi nei, peitai, tātou lava o tangata whātua tua i le atua. O le atunu e whawai i le atua, o le atua foi, na te wheso soani, i tātou wati nae. Tolu vaenga ina nau i aile whaamamoe, o le whainga malo, atia e o tātou ainga. Atia e manuia la le tino, soifua malolo ina ma le soifua o ina, i o tātou ainga. Atia e manuia la le mawhawhau tulo, tonu o tātou ainga. Ai sili ai, ia tinae i le soifua whalenganga, i te tonu tātou ainga. Ai sea, ia whātu mawina, tali tonunga whakerisana, mo si o tātou atunu. E eile tali tonunga le toi tau whamatala ina, ele nei mauta. O maea o nao o iai sao noanga, whionga le minstau a onga, ma le minstau soi fua malolo ina ea, pa pe foi le sao noanga, le whionga le minstau tupe. Peitai e au lava o na manino, vaenga au te teli awale ta penanga manui o le manai mua o fonga lo tātou tunu e le whamoe moe o le whainga malo i alo ma whanau po pepe fau e ala ilana whiso swani tu ina atu moe pepe fau o le whamoe moe tā ua ina ia au ina mai le amatanga le na fainu mela fa mau maunga tala whengai a wata penanga o le lumana a tātou data for planning purposes e tā ua ia fa mau maunga lau whenga le whongtalai ai sea e mawhai ai o no tātou fua mamao i au ngā tupulanga ai maise wha tupula ia pea o le whai tau au whai o tātou tangata ina ia o tutusa le whaitau a whai o tangata ma ati nae o te mau a inga ai maise le ati nae e whesoa soani whaatoto ngai nai le ati nae o se tātua tunu e le ngata voi lea o ia lava wha maunga e wha o ngā ina a wā le fua lele o lo soifuanga manuia o tātou tangata lona rua lau o whionga o le soifua malolo ina. Pei au na si la fia le whamoe moe ia o ngā meta. E mai se lava, i mea tau mawha peifoi no sau no ia inisio sui. O le whamoe moe o le atinae. Ina ia ngā lulue whatasi. Ia veo le matawha ioi, anu, a mātua, ai tu malo ma le atunu. Le soifua manuia ma le soifua maloloina o tātou whanau. Ai a mata mai ia o ngā mata
ina ia le leita pena ina ia whaonga fua whae le leanga o lo maua i o tātou nuu mawhia e ta pena ai tau mawha te tau mo alo ma whanau ia onga whateita lau whionga whong talai lesi lea ngā luenga e ngā lulue so tau au ai le malo o whono whawai ina ia ausia lea miti ma lea whamoe moe lau whionga whong talai e whapena fo ene nau tainga i le soifua o ina ia to e tapu e mai a o ngā mata i le temi nei e ona whawhafonga e le mota pasial tu la fono ina ia a onga i le whātou sanga pitai na nau le whainga malo ina ia wawe amanta aisea ina ia tapena e fina ngalo tala whengai o whanau a o amata mai o le ati na e ina o le fina ngalo o whanau e i le wā o le whanau mai ma le 5 tausanga o le taimi tā ua lea e ta pena ai fina ngalo o tātou whanau i le soifua usitai i le soifua whamaon ai a le toanga e ngalue lau whionga i le pongtalai o le soifua manuia o i fina ngalo se tātou atu le o pose lilo le mota le nei suinga wai ai le soifanga sa wanga i tutonu a inga ai mai se tele whawhita uli tutonu a inga mai se foi ia fianga whalau whasaina tulanga foi ia o onga whapena lala lea e tāua i whainga malo nei tāpenanga besi le vaenga lo ave il famo mua ni se fa fita au le afo mai te mau ainga util te mau ainga tonu ainga mai se foi te leila tō malanga ngā luenga whawetainu ai tu ua ainga matai tō rua ala lea ua si ai lunga le tau o le tutongi maa walalo aisea ina ia wha solo ona si lea tutongi ia tala whengai ma tutongi o loo a ngai ele ma whai ona wha tusalia ai ua whainga tā ona toi sue halo ma whanau tautua ina sio tātou atunu e o i pei ona saunoa le whionga ile ministao a onga sila whainga ma lo i mata upu tala whengai e au ngā moro tātou sio manga ma le tautua ine o sio tātou atunu e ala i ngā luenga o vocational education lau whio o le ati nae o nuu mai tu malo tele fina ngalo langa ngā i le nei vai aso le tātou poloketi e la langa ai ati nae tutono nuu mai tu malo e ona whalananu atu se teimi o sola lau whionga le whaunga talai le tūlanga na ta oto ai fua o le tango lima whawhitai le atua wa iai le swinga peitai e au lava o no tātou ngā lulue e ati nae se tātou o tunu o pongi mai mamalu i tu malo pule mamalu a lima fai pule a inga a ale pule na lua sao ao matamaitai fale tua matausi a ale au fai ngā luenga ale tu o i tātou uma tātou te lima e ati nae whatasi se tātou o tunu ia ngā lulue i tu malo moro lato ati nae ona lua lau whionga i lea lava poloketi ia pole ati nae mo nuu mai tu malo a sila ia i le tūlanga le wata oto ai i le tai 2 miliona li tu malo
e se lau ma le 2 miliona i le tausanga. I le 5 tausanga. E 5 se lau se 10 miliona. O lea ua whamatu a wā lea tina ina o se tātua tunu. E le i titi le nei se lene. A o le whamoe moe o le malo ina ia tina. Lo ia vanoa tu iei tupe whawhainga luenga. Le si le whamoe moe. Le nau ta inga ina ia responsible i tu malo e lato tupe maua ma tupe fasili ai a ia whaawa o pea le atinai sustainability lau whio whamoe moe le nā o le tātou poloketi nei o le miliona lau whionga whongtalai o le a i le au te lenga lau whionga whongtalai nau te inga le nā i le atina ina o tātou tangata i le atina ina o ainga o whanau e o lava pule mamalu alifa i pule whale tua matausi e o lava e kālesia a wā lava le soifua manuia o tātou tangata nau te inga lau whionga whongtalai i ai puipuinga whawhita auli o nei asu e lava o na saunoa le whionga le o mai tā imi stau tupe te ngai mantanga ruenga o leo newe e le whawhita auli pe vio sau no i ai whionga i sui whai pule whawhita auli o le eisa e le ma whai uno tātou a ngai atia aolo iai whatasi ma mala ia lau whionga tu lou mota re nau ta inga ina ia tineia ia whawhita auli le ngata le sawanga tu tonu ainga manu mafioanga e whapena foi le tulanga ia o lo tātou whala au whasaina lau whionga whongtalai i le leo te lenga lau whionga o matanga aluenga a le whionga le li Palemene tanga luengo le Palemene tanga luengo le loye sili mai se le metanga luenga vai fafo ma le metanga luengo tangata pule tangata fainga luenga le malo telefina ngalo sa falia ele mamalu fai pule ma wa fa mawina le o telenga awanga luenga fatino lo fiong fong telai pitai o le fautuanga na tuina mai whamawina lau whiong e mai se lava le puipuinga o tua oi whavao malo e le ngata ia i latou e whai malanga mai e whapena fōi ia e tūlanga o loe awina mai tutonu ma o whamawina le nganga whaaralo lo ngā lue fitu so tau wai ia le mtanga luenga o le Palemene e ala i le tātou immigration e mai se tanga luenga vo whātoanga e ala tātou biodiversity e mai se foi le matanga luenga o tiuti e ala ia i oloa lauina mai tutonu lau whionga le whongtalai o le tulanga whamawina ia i le tātou loia sili tulanga i whautuanga i tūla whono tolu nai tula fono sa ta ue sui malu ma o le anga du so tau au ai ia le loia sili ai mai se tanga luenga lo fengai ma tula fono ini tulanga tala fengai pe a tu sai ma le sinangalo le fionga le Palemene ma le kapeneta moni swinga tala fengai ole mai se foi pe ona ta ua tula fono ele tu se ina o matanga luenga ina ye matanga luenga tute matanga luenga o tupe maua lo whionga le whongtalai o lo o natu leua mai ona tadi ele whionga le minsta ai pe on famanino o mai ona famaunia le tu se ina o nem tanga luenga e whainga malo mo vai atu nei lo whionga
o tulanga u fa matu inatu o tula fono e fa ma tu ai le tu ese seino se fofanga fa mo le fautuanga mai le mtanga luenga le temilei e o lo ta oto ya ile langa tonu ia vai o mai ona ta pena e fainga malo au ia ni si vai ngo fa ma wina langa ina ia ma fai ona fa tu la fono ina fa tinungo nga luenga malo petai menino ia ile feonga loisi tu langa tal fenga e ona sau no ia le mamalo sui ile eni so sui sa noa ile tulanga ava no fainga luenga ia ile le fatu muina o tato ava no fainga luenga lo feunga ile konftalai lo ia ava no fainga luenga ele o fatu muina o tulanga masani tau sanga tektas telema foanga e tupu ia tulanga fapea peo tangata ia e fama vai mo tu isi vaenga ia pe malanga foi fafo ia o fiai foi ia pe amo e nisi fa manuyanga ia matofi isi mtanga luenga ia po fafo foi i business tu moti fala tonga malo ava no ia ele me fai ona tau fia e tupu ai le tulanga o lava no peo au no fenga luenga lo fio au fama wina le ya tu alalo sui fe pule pe au na sa no le tulanga o seleni fa sa wina ai mai se foi seleni te tau on fa mai ya pe ona te pena ina ia tatu talafa tau tupe e foi singa luenga fenga luenga e tau sa ili ai i tangata to mai fa pitoa fa tu muina ono le uti o la tau e ai to mai manga va tal fengai e mo ia fa mo e mi se lava ngal wenga tau insinia e mai se a mata fa pitoa ia o lo o fita i tunga ai mai le tau le ai nisi e se foi le tulanga tau la fumanu fa toanga e mi se foi fa ya onga malo ia ia peo o ava noa ia lo uti ai e mai se atu tonu ngā luenga al malo la feo lo talai ia o lewa fa mawina foi wa lo fatino le longa tele al komis al tato public service review ia mai lava te usanga lua ia o mai ai le tavatino el vainga mo ia ma lo fanga solo pe ina ia ma fai ona to auto langa ton langa ia tu lumana mai se lava ia va no le fatumuina po mana mia pea pele ai mai se foi ia ava no tala fengai awa fa maliaina fa tinongo nga luenga malo mai le taimi la ofenga ia pe au no ta ua sa fsil foi ia le malo sui i le tongino fa manuanga mo fa ia onga ia po early childhood education fa mole ia le ta upu ia nga fa mantanga luenga onga pitai ia inga lu so ta wa ia malila la pisa sila tu te vai tong ia ina ia fatinu le nga ile tulanga tala fengai ia o le telenga le la fenga ia le sile le tulanga le visa ato visa lo mul mai tanga luenga mai a november ile lu lima o ila to umo tanga tanu o Pacifica mai a tunu o Pacifica o fiam Samoa e me fai na u fale New Zealand e o nome se visa visitors visa pe o le visit pe o le telenga lea ia o le mol mai ia ale tatu mtanga luenga o vai fafo ia o le telenga lea o mata upu ia tanga luenga le fiunga le Palemene o lo lalo le mato ainga taimi le tu mau ia mo le nei taimi la fiunga talai no wo mai lea ia malia lava la fiunga sui Palemene le se malo le mai sui fa la ton o la se mette fia se me fia fa sa ma malvanga pulmulina ele
sa no ngale si Palemene ia yo visa ia se sa palak ngai tu no fafo sanga lu ngal tato malo e so soni ia il fenita mal polongo la wil tato tu nga ko la visa New Zealand la visa Australia o mo ko fainga ka ko e kaunga ka ale tanga la va sa fiu New Zealand tal sanga mai singa ko me hole le alu online ia me ai fai ka ke le man na oi fai pe i office ia o fai fa pe tai fa fai ngofi ai mo New Zealand o nga lu online me mo la to wa fai ngofi o fai tate ne mo tato ngata ma tu la ngai le la hotel o tato ngata ya me sera le le kwa ma o no le ngata ma o no hotel wa tala le o mai o wa ku ave me ho yo pu fa tasi mai si o so o ile fa tasi ta sanga tangata mai Asia ma Afrika ma tangata wa pena ye mangingi ya kwema tatu tangata ye o mo kwa ke le ya fa le tonu le o ye o isa tangata ita to fa ipule ma at tu le ye ma lo o fa fi au mo fi o tangata ye o le fa no ya se fa mo le o ka o nga fa ave sta to lango me foi kam foi na isi tangata Samoa New Zealand ma Pasifika ya fai ua maurunga la to visa ya se kam fai ngofi mo tangata ya ina ko New Zealand Australia hui la to wa pionga ko Samoa ko yesu yo netu e o mo solution tu no ia e visa free New Zealand e ale ko ile vonga ko fai pa anga New Zealand ka ko o peka ko o se uso ya ele fai on tupu na me mo tato ya ole pa anga le tauna tanga ye tato malo Fenga talai a la no vio gol fon fetalai ia sei malia la vala go fio ngai le suite tai la ngalena mo mo lia sa fatta o sei tu la vanole fa la via sa fatta o se me fi fa sa o pe o le me fi fa mamlam ia le sa no la fio ngai le su min staff after tele su Palemene after tele la mo sa no o le mesilin tawo o le visa le o tawo tau foi mai nei il fatto sia tu il Fonotaga ma workshop for you visa on arrival in New Zealand lo fanga solo lo tula yatula alo fangia lango visa on arrival in New Zealand lo ngalu ele fionga ya afanai ya malato committee ya lo fa foi ele tula in New Zealand ya pe le ala le tula yatu malfalo lo fionga su mensta o su Palemene ya se tu leva no le fionga le sui tai le tuanga ia ona la foto lo le lo fionga le Palemene e ao ai malai ofina ngala tai lo fionga fo tai mo le no le tau pula le tasi ona le foi sa ta u le tau talanga ni tu malo sa ta pa pula to no la position on ta to malo ele me tau pula le visa le free visa le pe ona sa no voi e sui malo e o ma vai atu ona e le tai to nua la fionga sui Palemene e taua ona unai pea ia le malo New Zealand e ana le spirit on the treaty of friendship amin fataua o le o inana tatou osi feagaiga ai ma le malo New Zealand ina o tatou tuto tasi ma faasee se lo le malo New Zealand mai a tatou ina o tatou tuto tasi dafe iva se laona suma le lua len tatou osi feagaiga ai tala le nala wa fionga sui Palemene tauna honor the spirit of the treaty of friendship ia tu lai mai ala wa fionga ile ia malia fenola fionga le sui Palemene lo ia fa ula vela fionga tai le tuanga ia le sa o ese me fia fa sa ia sa noi te falanga tu va per le le tourist visa o mena sa tauna iai e atu no uma o le Pasifika o le tourist visa e o tuetanga ta whao to ese mai a tau nuu lai le se visa o na whatonuina le tangata le alwe whaiso na visa o le toru masina e mwhaiai o na nofo e te toru o New Zealand te o le ese mai o le mela lea e common ai le tele o tunu ai Michelle Commonwealth ai o le mea sili o na makaukia ai Malaysia, New Zealand, Australia la to ofisa e nei e malama lama le i le nganu ua Samoa a o i whale velave e mo mia mai e tatu ainga le matai o le ainga e ruatu e whai whavelave
e fiu o lo office o le ko kele ia e o ai va so ngai o ku fo ia no foi ale o tusi male fa no ave a New Zealand i tonu nei ave a Australia le tau on le malam ele no o Samoa ai me so le no foi nei isi fai au e fakasa o tu ya cha o fiu ia na vela lo tusi fatu am fai no a fai au ele ka o ka fia o la tole o tu o e fa amio le trata o tato o tinu a mio lenga ai o le makua mawa e o mele e fai New Zealand maskali pa wale me e tala tatu trata mo fa lave me ka wala te tala tatu trata mo fa lave fa fosse ma tatu trata tu asi fa now New Zealand to foi mai ele mo fai makuale anga mele o lo yai ai na pa wale ba losio fai ai ona soi le mele o tato malo e pe ona sa no le sui te tai ta u tele le lo tel mta upune nei il lalo tato treaty ole treaty le ole fa wo inga Samoa New Zealand power na le treaty fa per na sign New Zealand le sa si treaty fa per la me la yo ngale kausisia mele taun tatu tu di lo al fa tua ma lo fa tai la o fionga ile a foile tai lo tu hai malia lava lo fionga le sui Palemene se tau ya malia lo fionga tai o le tu ngai ya ona o tatu fa mau nga Fonotaga hensat anga le ma watu sa sauno anga fa pe on officer fa fe awe anga i New Zealand ya ono tatu tangata mi oleanga fa tuina le fa mau ngol officer ina ye tu esele va ngol sauno anga malanga fa loalo e fa a mi ole le ina ia tatu fa no fa le kongu le la kwa mio le ka ke va ya ku mele ku pu fo isi ka ku fa ngau wa afia me o kengi a ole tomo fainga a ekalesia ave lotu tasina meta o te ya lewa mawat ya ono la fonga ya a maliel fa mau ya sui le upulea ya fa a mio le ina masanga fa tili ile ngalu nga tala le malenga fa loalo lo fionga sui Palemene o le visa lava le u fa ula ve ye fa ya se sa no ya lo fionga sui Palemene wa le ole meta to pole nei tala ole Palemene ile se fa winga ina ala final of ona nganga ya ina ia mamalule o Palemene wa isi le vaenga te mai tau ile tulanga yai o le fa upunga le ilo fio la fa te otule from November 2025 people with passports from Pacific Islands from foreign countries including Samoa can visit New Zealand from Australia without a visa. You're tulanga na le ole a tutilo yai lo fe lo talai la solene ne vai a so nga luenga le fe le Palemene lo fatal no vai ngai sa ma tu alo aile al tulanga le na lo tutilo mama awa salo ele misi foi ya official fe minister ile o atu o ila towe talsanga mo tusi la lango ia ila to visa e fa penalo fionga ele te fon talai e va aftai u fama wina le tulango iai ia ta to pautuanga ia awala wala nga iluma o ta to nga wenga mna tinae lo fion lo tai no mai le ile tulanga ta to infrastructure e lava ona tong fai atu te me sola ile atina o la tunu e tau ile infrastructure atia o tatu tangata atia e tatu infrastructure aftai te usanga tele
ira tina ino le vaenga peitai ia whengai pia malui tau o tātou ngā luenga te tele ma o le lutau ngonga lo e nete o le tau lo whionga whontalai o le tau e whatino ai ngai ngā luenga a tu se tau whataitai e ma whaiona meta mai mo whataeno se kilometers tas whaiona meta mai le miliona e tau atu le tolu ma le afa miliona le tau o kilomita e tas e le o tu e tango fia a me se foi lau whionga au le tau i le lua sfuta sanga talua sa ma whaiona whatino le ngarunga i le lua se lau afe e le ato se lima se lau afe lau le onga le o le tulanga wa iai mai lo silsila to an malo ya ile tulanga e au on fatino ile vang e ai nei vang e tato te sa amata milita pedanga o le tato reform pe si field reform o le lua afe o le lua afe ya le sa avese tato public works department ya ai fatino ile tato ministry of works ya tu fata se male tato transport o na le sa tu o tu al fatinonga o tato a luenga i konkalate ia po outsource tu le fatinonga o luenga o wala me se foi ngā luenga te tele o fawina o tato fale al meu mai tawina lau fiong ia o le mawhai o na tu na il malo e foi ana tupe mau i leta i mi leta ia le tau o tato a luenga a fua i le whai o tar sanga ia mo awala ngā lue ani e le nei pwona Palemene torus fulu ono i polo ai luas fulu lua i sawa lona winga limas fulu walu ia tatou awala ia whapela reta i le minimum cost te i miliona kilomita lona winga limas fulu walu miliona pe tatou tu i lau tilenga i le nganga lea a o mana onga uma o nuu mai tūmalo o se mana onga te tau ma tala whengai aisa o i whamai moe ai te mau a ingo si o tātou atu o la nganga lea lau whionga whongtalai lea e tau mwhai te toi sila sit to an malo ma whenga malo ia i le tapena ino le whenga whawai tala whengai mo lea whamoe lau whionga whongtalai o te whamaru watu lau whionga sui Palemene taluai o lea o mai tai mo tātou malo longa o vairu pe ina ade sao noanga lau whionga lea mwhai un whawau pe a fwoi mai tātou malo longa o te fasisila atu whatatia ese nei tau on manga fono au fai tula fono mo le malo longa o le fiafi tātou tito e tau o fia le tula e fitu le fiafi